to je vitalno važna stvar. Vrlo je teško podcijeniti važnost čina, usvajanja tog teksta, tog dokumenta sa tim naslovom, tim imenom, ako hoćete, u Skupštini Crne Gore. Vi vidite koliko napora neke države u našem susjedstvu, predvođene Srbijom, naravno, koliko napora ulažu u to da se ograde, dakle da se ograde, da unište dokaze o vlastnom učestvovanju u zločinima u Bosni i Hercegovini, da razumijete, dakle, vrlo je malo zemalja i vrlo je malo društava u bivšoj Jugoslaviji koji su prihvatili odgovornost za 90. I to je jedan nivo na kojem treba cijeniti tu rezoluciju. Na drugom nivoju je treba cijeniti kao ozbiljan šamar ovoj doktrini srpskog sveta. Jer, pogotovo u Crnoj Gori. Jer doktrina srpskog sveta se temelji na tome da Srbija ima pravo da ureduje po bivšoj Jugoslaviji, po ovom komadu Balkana, i da ima pravo da ureduje i da nikom ništa ne objašnjava, jer je to njeno, i da Srbija određuje mjesto u istoriji drugih južnoslavenskih naroda. I ovo u Crnoj Gori pokazuje da to ne ide. Dakle, ne ide u Crnoj Gori, neće. Jer, pazite, problem s ovim što se trenutno događa u Crnoj Gori jeste da ako Srbija stavi šapu na Crnu Goru, logičan sljedeći cilj je Bosna i Hercegovina. I na izvjesnom nivou u Crnoj Gori se trenutno, i pogotovo činom ove rezolucije, brane vrijednosti dakle, nekakve temeljne zajedničke vrijednosti koje mi imamo, koji živimo u nekakvom širem ovom području, dakle, i od Bosne i Hercegovine.